Nasyam hasoman, pajupau sehita bani acara pamalas ukur bani kanal YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paimay bogay hita hatane Tuhan, martonggo mahita mangindo pambobayon ni tonduy na pasing. Martonggo mahita. Hatamudo rigapan bani nahey nami, janah panondang bani guluh nami. Halani ay, marsahap maham itong-atongah nami. Dumasirsir hanami Tuhan menjalohon ini. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Nasyama soman, renungan bata sadarion ibat humbani buku renungan wasiat kekal. Namar judul, Gabi Bayu marhitei kuasa ditondu ini naibata. Maronjolan may bani hatane Tuhan. Datar surat bani Hesekiel 36 ayat 24 das kubani ayat 28. Janah nats na gabi pusat permanunganta. Ay mahumbani ayat 27 na makatahon. Tondui hudo nah kononku hubagas dirimu. Anja bahinonku do asemar parlaho hanima ibagas titahku. Anja habujur idalan kon hanima aturanku. Nasyama soman, ahado na mambain sirsir sa sahalak paulihon guluh ni mangihut kon na bata, dap manangar ambilan iya. Halani hapandean ni si parambilan aido, na boy menyentuh, menginspirasi, apa mambain lumbang pangahap. Lang tetu OPI tene. Halani pitah tonduy indo na boy mambahin mubah sa sahalak, gabi si pangusih, hubani Kristus in. So nahape sodap ni ambilan, anggo hengking do pikiran, janah itangihon ope husip-husip ni nasosi ihut kon Tuhan, tutulang anjay mubah iya. Marhitei Hesekiel, ipatakas Tuhan Indo sada pembaharuan na ibahen Tuhan in hubani bangsani. Ay dong duholi panorang ni, haganupan bangsani na bata ipadomu, bani sada hasadaw na tuguh, paurot kon janah pasadahon humbani naligan. Langbe parsedaon ni kuasa ni gana-gana si dia. Uhur na hengkeng pe mubah ma gabi uhur na sor. Gabi Maria ma Tuhan bani uhur ni si dia. Marhitay kuasa ni tonduin. Ipatalup ma si dia tetap marsijoloman. Janah mandalan kon rosuh ni Tuhan in. Tetap dumar horja na ibata paulilihon guluhta prosesonari pe. Hita na manghut kon Kristus, tetap do menjalo tonduy na saitong marhorja bani dirita. Marhitehon ni aido, asidong pangarusyon bata. Manramot kon janah mamakehon hatan ni Tuhan in. Hamubahon ni uhur na terus idalan kon hita bani goluhta. Ay mahalani na ipator sa Tuhan Indo hita. Mambain tetap markuasa holong ni in bani dirita. Amin, martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Yahapkon hanami do panramotionmu bani guluh nami. Natongtong membebay hanami bani ganup perdalanan ni guluh nami. Ibagas Kristus Jesus si paluah in. Amin. Nasyama soman, sunay marenungan bata sa darion. Ulang lupa hita like, subscribe, janah bagihon hita ma hubani hasamanta. Ay marhitay na sunay, lumadihut hita manukoli horja pagkabaran Injil, pakon YKB. Tuhan ta Jesus Kristus ma, na mamasumasu hita ganupan. Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.